na bonun thu sim ngai dingin khain lem kinwe tuni hin zong India sunga crime case kidang ta le hol do lel khat ana sei kin hitin chim sanga chun tula i topic hi crime lang thu ho bo hung hi tain aji chu khan to machal na thei ding le history elo le facts ho ahong ki sei ji ting le alang pin koi main a ha ngai nun ji point hi zong le hi cho chu sei talo duty na hi pun olola akala la le ina sei tho tho dia hin ji chan ananga alal po ting tune ai sei diu thu sima no mei nu hi amin Sanam Hussain agitin kumsom la ko ata nunga chapangcha mambaya kon mi ahin ama khoding hi wa sena ki pa ta hin kho anamang khat che hi ahin khwa ki pa na ding le thilpa chum khat be bol do ding tin a carer to fashion designing lamin ahin chepin athanop na athil bol zo si chu ain ko te honjong phate chan support abolun hi hiti chun ama hi mambaya konin pune lamin ahong ki chon doin chuti chun pune a awma chun aldo ki tin muna na to na hoita khat ahin ki muin hicha ko na chun lo hoita jong amuin ahin kho chu phaten ahin ki sim do tan chiti lo chun jong thil dang dang jong bol thei chana bolin sports lam jong ajoinin gym ho in jong ata sa semin khonung le model min thang ta khat hu hi ding atu min hi heti chun boina i macham lovin ki pa ta in hin ho mangin phar ahung chi chi na hi le 2012 October 3 apin ni ho ahung thong tai nei hi che hin sanam aloi ho hin sanama ding mong mongin surprise party khat agun pion party chu chi te ding tia hi ha ta atip kinoi hi aji chu masanga chu sanam hi zana party ki thi ho hi hoi macha an chi do khalawa hi hiji chun aman jong anu opa te ho comment sei na hi le ain ko ten jong khat ve loi le pai to gapo do khom chu ipi selom lom de ham ti in ana phal pi tawen hi apa in jong phaten awai lain na ba de hi in chi in lang ga ki hui lain a kho pui ati ne hi ai le sanam hi kumsom la ko hi ta wanga hi zudon ki ti ho ya bol kha lo khat ve cha jong adon kha lo hi hichi abat de nia chu aloi ho to achi do wa hi ama sapena ahin to na hi heti chun party mun chu alongun party jong chu boina ima om lo hilen a che lain heti chun alamun anuyun ato nun nom tain akemang cha na hi ahile hichin ni zan ajinga chun sanam in kote chun pune lama konin phone call khat amun sanam loi ho khat chuna hin sein zanla party ka bona wa ko na chun sanam chu ha ta in ada moin tu hi hospital in ka pui ve a hin ti ne hi chi thu za do pha nu chun ain sung mi te zo si chu kin loi tain pune a achanu admit ki bolna hospital lama ding chun a ki pat do pai ngal ta ve ne hi amuna ga hlon wa hi le ana khang wa za anom lo hi lu thu ahong ki sei piun achanu chu lei si da lain ana chi tai ti in doctor pa chan ahong sei pi ta ve ne hi heti chun ain sung mi te zo si jong lung hem na na dim jengon aloi agul ho zo si jong amit hliun achup gamun sanam chunga chu ipi thil so hitam ti koiman a he thiam thei po vi ne hi ami zo si chun sanam hin heart attack khat to ane hiding a hi tin aging mo on hi jong le thu chen chu ipi ham a he do nai po vi ne hi aji chu sanam hi ni se a work out ball jing football ho jong ki chim jing chu ta le jima jong chi jing mi khat mi dam thei ta khat chan hitia heart attack anei di jong chu ta san bi se kil lo hi hiji chun ain sung mi te jong chun achanu hi i ham khat kilo a ki that hi te ding hi ti hi agin mo ji uchun sanam chung thu hi high level a khulna anei divin nge na anei ta oi ne hi hiti chun police on khulna hin neun sanam thilong chu postmortem a hin bolun report jong hong thlong in hi le sanam thina chu heart attack ji hi ti in ahong ki son ta ne hi hiche hin ami zo si chun kidang asama ma jengon chichung chona chun doctor so chun thil kidang ta khat jong a hin sei do kirvin hichi cho hile sanam sunga alung chang chu ama a mong mong hilawa pasal dang khat lung chang a hi ti in a sei ne hi a hile hilaya hin ga anung gel lew chun sanam birthday ni zana party achina wa hiti zana chu ipi thil anasu mong monga sanam lung chang chu aneki khel pi mana itilam dola thil su ham iga agel jong le mial se ma ma jing khat che hi
ai le hi thil su ho zo se nu nga chan sanam in ko te chan achanu chu heart attack ji a thi hi loading asung lama hi ipithu ham khan hi mong mong ding a hi tin apang tawen sanama ding in campaign a hin panon sanam chunga thu adia akitan na ding in kiphin na a hin nei tawen a hi le hi chi case hi CID ho kom chan ge agalhong tai ne hi a hin la Maharashtra CID ho kisanin a case chu a solve do zo povin sanam chu heart attack ji a thi hin te tin a koi jingon hi a hi le hi ti chun thu hla na theiloin phat ahong chi chin kumni ahong chi do kitan 2014 kumchun sanam case chu CBI ho komchan ahong hlong kitan hi CBI ho chun sanam ta sa cho khat ve tha hol phat kit ding ti in a hin ngai ton koda kona thupi amu zo nungun sanam ki wina hlan mun chu a khut do vin sanam ta sa thilung chu examine abol ke tawen e heti chon ata sa pumpi chu test EPP ham abol kinun test anki bol na sa result ho zo siang chu anong venon athi zo zowa postmortem ki bol masat pen na achun Kalina hospital kona doctor so chun sanam lungchang chu pasal chum khana hi tia ana sei hi a hin la tua atha a CBI hon holna anei kinnawa konin Hyderabad forensic team ho chun report api dum zuyun hichi sanam songa lungchang umpen chu pasal chapang dang khana hilowa kumsom nga kona kumsom gup ki ka ala ata nupi khana hi tin asai kitawen hi a hi le sanam thina chungchang hin thudi chu ipiham ti cha jong chu ake he thei ta point asai chu achom chi hetan hichi pen a hi ti na theiding evidence song amudo but ta povin hichi khangdong chapang nu sunga alungchang achom ke koi chu kuya mong mong hi a hichi zana chu ipiti mong mong ham ti a khol do but ta povin he ai le hilai hin ga ngai tu le chen hitia mihim lungchang ki khel heart transplant ki thi ho hi mai hitalo doctors mai in abol thei jing hi kin lo ai hichi bol do na dinga hi senior doctor mong mong athiam mong mong ho ngai na lai hin akuma zil na le thipna a hin nei masa te te ngai hi heti chun CBI ho ki sanin jong sanam chung thil so chunga evidence ima amu do lo phanon hichi thil so ni jana aloi mi som sagi ho se se chu ale ko kinon phata in thudo anei tawen hi hichi chunga hin CBI ho chun mi ho chu khauta in abolun hichi mi som sagi ho chule aloi agol akinai pi ho ain sungmi teule college a hi henlang anato nawa kona mi ho chan thudo ane hi hiti chun imazo se chu aning akoi ka zo se khul on hinla evidence ding imacha amudo di pu ne hi hichi chung chona chun sanam thina chunga chun aloi mi som la sagi ho chun akhut alha nawle abol gen theinaw imacha mudo hi point hichi jana chu iti dana hoya chu ipithil su hamti koi machan jong a he pu ne hi sanam loi ho chun chizana thil su a het zo siu abon chan a sei don chizana chu sanam aha khambal je a alu leu phana chu aloi ho khat manis ki tipa chun room khana aga tha alu na a hin lup sa chizawa chu party abol na langwa chu zaw dinga hi ama ahung po do paikit dan ho chu asen koiman ama chu asu se na abol gim na imacha amudo pu ne hi hichi manis ki tipa hin sanam hi anadei cha dai dan jong chu het do hin hi je chun CBI ho chun ama hin sanam zukham chu chance la ana aneya I ham ka analo hiding ham tin jong aging mon a hin la manis chun adei alung se nei ja chun imacha achunga thilsi abol lo hi tin asen agin monaw thua evidence ima amu do lo jeun manis jong an ong thol ki ta nei ai le hilai hin CBI hon thil khat a hin khul do kinu chahile hichi sanam postmortem ki bol ni a chu hospital muna chu pasal dang khat jong hi postmortem bol dinga hong ki pulu nei in hitia ata sa ho ala hen le na lamba chu akoi hal kha o hiding ham ti jong hi agialun a hin la sanam in ko te chen iti jong le hichi tabang thil chu a hi theiding ai poiti in anong kit povin CBI ho chu pressure api jingon nei ami zo se chon hoi lai ham kana hi iti ham khanen sanam chunga hin thu adi in ki tan nan te tia hi kinem jingo hi hinla imacha evidence ding amu do lo jeun CBI hon jong sanam ke chu achunga hin seibang wa cho doctors hon postmortem abol na wa
organ so chu akoi khial kha o hiding ham ti in amo thula tawin hi a hi le mun tin gam tina khol na thei chan a khol nungun aning aka aphe le jing nawin a hin la I macha thu di amudo zo powin a zona a ata san pe nu le ni atam zon hidinga agin mo pe nu cho hi le a case chu abon cha abula kuna a hin vet tu dung zuin chizana sanam zu akhama ko helawa om zawa chu mi phabe min kichip na neiwa sanam chu amuna che thidena hospitala apui wa chu doctor so chu sum api gu wa report so chu adi lo lam ta hi asim thu wa sanam chunga thil hung hlung ding di ta ho chu ahung ke do theina lo dinga hi sum tam pi pi api u hin ti ti chu ai ta nei hi jong le sum akipi gu naw ho jong chu a khol do di povin ichiji penta hi hi ti mong mong hi ti theina ding thu chin a khol do bu ta povin hi sanam thina chunga hin mi somna sagi jen manin anaumun hinla tuni changin jong ama ho chunga hin sanam thina chunga mona nei a hi ve ti na theiding evidence I macha amudo nai povin sanam chunga hin thu adi in akitan nai po ne tuni ading in hi chan chuin tin video kina kimukit ding in na bonon stay safe and stay blessed.